Gastromanifestacija Dobar kus oduševila je Hvarane i njihove goste. Ove godine sudjelovalo je 16 restorana kojima su jela bila zadana. Za predjelo hladna ili topla hobotnica, za glavno jelo janjetina i bob, a za kraj autohtoni desert. U svakom slučaju vrlo pozitivna i super manifestacija, meni se jako sviđa i mislim da bi takvih manifestacija u stvari trebalo biti mnogo više. Drago mi je da ljudi iz godine u godinu sve više to prepoznaju, sve više kandidata i natjecatelja. U početku je to sve bilo onako skeptično, kao što ćemo mi sad tu raditi, a po meni su ovakva natjecanja definitivno najbolji način i odskočna daska i za učenje, i za prezentaciju, i za napredak na kraju krajeva. Dosta mi je zanimljivo samo zbog toga što smo kolege i što zajedno diskutiramo i pričamo u ovom poslu kojemu se bavimo svi. Uvijek nauči nešto novo od njega, on od mene i tako dalje. Još sam mlad pa volim čuti druge savjete. Znači predstavljati moj restoran, ujedno i natjecati se sa drugim restoranima i onda se na kraju da se vidi ko je bolji, ko je za to, ko nije za to. I mislim da je svako sudjelovanje i susret sa kolegama, radnim kolegama, jedan veliki plus. A ovo je baš jedna od dobrih prilika da se prezentira naša kuhinja i da se vidi šta sve ti ljudi znaju i mogu. Meni se jako sviđa. Jednostavno jedno lijepo druženje, lijepa uspomena. Mi se moramo što više udružiti kao mi sami ugostitelji u Hvaru, iznajmljivači i šta znam, svi koji nešto proizvode i svi zajedno da nastupamo, tako i u Starom gradu, Jelsi i svi skupa, cijeli otok i Sućurju, da budemo svi ko jedan. Svake godine sve više i više restorana je uključeno, sad ove godine će i biti uključeni i vinari i ostali i mislim da je to dobro, stvara se jedan brend za samo mjesto Hvara, isto tako i za ostali dio otoka. Cilj nam je da budemo svi složni, da pokažemo da je Hvar, znači ne samo mjesto Hvar, nego da je Hvar i cijeli otok i Jelsa i Stari grad i Mila. Tako da je ovo dobro, početak jednog dobrog prijateljstva. Otok je svejedno još uvijek jedna zasebna cjelina i ima jedan stvarno drugačiji stil života nego svi, zato što oni žive samo par mjeseci tokom godine i oni se trebaju cijelu godinu pripremiti da bi uopće mogli tih par mjeseci živjeti. Ne? Ali mislim ipak da mi morali zadržati autohtono, domaće, naše i raditi po našem, jer je naša dalmatinska kuhinja u ovom momentu in. Tako i mi ćemo pokušati u nekom pravcu prezentirati domaće proizvode, domaću hranu i sve te stvari koje možemo dobiti na ovom lipom otoku, ali na neki moderniji, lipši, drukčiji način. Ako ne iz otoka Hvara, onda se koristi iz Dalmacije puno toga. Jer još uvijek mislim da tu ima prilično dobro prirodne hrane koje se može naći, počevši od mesa, pa preko ribe da ne pričamo, školjki, rakovi su naši, mislim, nezamjenjivi. Maksimalno se trudimo da nabavimo sve, znači od domaćih ribara, od domaćih težaka, sa središnjih dijela otoka, koliko god možemo upotrebljavamo te namirnice. Ruzmarin, med, more, tu ima tih raznih biljaka i jestivih da to
mladi to ne znaju, a ove babe sve znaju šta se jede, šta se može jesti. Kad pokrijemo praktično cijeli otok s ovim lokalnim, kao što je u Hvaru dobar kus, u Starom gradu Bon Pro, u Jelsi, evo krajem mjeseca starta i kod njih prvi put. Onda planiramo negdje na kraju sezone, dakle završiti tu priču sa jednim otočkim gastrotakmičenjem, lijepeći na gastronomiju sve ono što otoku pripada, to je uljarstvo, vinarstvo, medarstvo, u konačnici i književnici, i umjetnici, i slikari, bilo što, dakle sve ono što je izvrsno na otoku, što bi u konačnici moralo producirati brend izvrsno hvarsko. Oduševljen sam jer sam prvi puta ovako gastroenološki na Hvaru. Ovo vam je meso i povrće u čokolati, a hvarsko čorno je najbolje vino na svitu. I onda šta ću nego podariti vam svima kitu, cvića, da vas prati srića i šaljem vam svima zagrlje pusu, da Bog da se vidi opet na dobrome kusu!